You presumed. Good. Si hapa watu wanapiga kelele sana. Hapa kuna kuanga kunoisi. Unajua ni barabara. Ule watu wanakaa tu ikaleta tata. Sawa. Yes. Producer, hebu sogesha kamera nyuma kidogo. A little bit. Very good. We are back and now big and better. Sahi hatutingiziki. Sahi hatutingiziki hata kidogo. Yes, we are back. Let me confirm. Hii network yenu inazunguka. Kama hii ni ile old. Tumerudi. We are back. Kujeni sasa. Tumerejea. We are back once again. And we are with Beatrice Wamaitha. By the way, Beatrice, you met with Beatrice? Yeah. Ona Beatrice met with Beatrice? I think so. Yeah, sure. All right. So we are back. Say hi to people once again. Hi people once again. Mko aje, mnaendelea aje? Imagine tumerudi. Sasa zile maswali zote mnataka kuuliza mwenye hii kampuni. Mko hapa muuliza maswali yote, si ndio? Yeah, si hii life lazima ukue real. Lazima ukue real. Ndio majura ni ule mtumia game adirili. Murenda wake. Ndio ina wake. Mure wanyo na naende. Iko ndio koria kule kibacokio ule urenda. Ni ule mtumia, muri mwanyo na naende. Na wako. Gari. No ni njetekeretio kuria ciuria iria andu metigirite tiguo. Simi nimeruhusiwa. Umeruhusiwa. Na riu na andu ari ni mukite wega ni murangenia thutha uyu. He kambuni ngirio ni murabanga kwambiriria, si ndio? Just juice kuna kitu mmepost. Yaani akohe mundu wake ni nene but then you furahia progress ya mtu na ni uyu guo. Lakini wewe unakuanga happy for us. Niko janyenda andu aria marahuru ucio ni onyendaga kuririte nao. Unakuanga happy for us sana. Tuno Kristo twetanagia nake na nona ni agereire mathina maingi muno. Na ndeciragia kuri mamo supportaga na hindi yo nyamaragi. Of course. Kuri andu mamo supportaga na ni kwari na Judas bado. Anyita. Na kiakiita. So guys, ni mwehokeku. Hero boji go tungeire kambuni ino kamwirie twambiriirie. Ndikana ungiambia na ruo. Majan Pain. Ako kanini? Suluhu la voiceover. Yes. Suluhu la maridadi. Oh yes. Very good. Karibu sana Biti Wamaitha. Tukwambiriria ringi tondu riri. Twagerwo ngero ni thimo. Thimo haha ni ya goro no ni ini. Ciumbitwo ihana kiria. Siwaambia tu kweli kenye imefanya. Ime overheat. ni a baby girl, a girl toto. Iko na shida yake, iko na mashida zake tu. Lakini kuna jua kali sana. Nafikiri inataka Juliani. Nataka jua kali. Nataka Juliani. Sasa mko poa, lakini twena Biti Wamaitha. Mwiretu ni ali ngoro ya cuma. Let me tell you. Who dem trend na anakuja na respond. Wewe acha wewe. Respond, mimi siwezi respond. Mimi napata tu umeandika ka text hapo umereply na shindo. Si unyamaze guys. Unajua sometimes naona mtu ameandika kitu kunihusu niko like huyu ni mimi ama mimi si mimi. Like you know something about me that I don't even know about myself. Wewe ndio feria ndira ugire ona itaugite ona ndie kana nejugite ona ndie aka ziko kwa akili. Guy ni muri ngoro ya cuma. Nini nyendete gwikira private life na nyendete gwikira life riri karaifu gakwa riu ri maundu nyona mekirwo social media magoria Guy mundu ucio we mwenyewe ari muoyo
So let me tell you, some of those things you need to have. Unahitaji tu kukuwa na roho ya chuma aturamoya tukiuke wanaume tu tondu manga inokuwe ngoro vitu zingine mimi siwezangi, but anyway Mungu ni mwaminifu. Lakini uko poa? Mimi niko poa. How do you survive with hizo ma online? Kuna ma haters, kuna wanakupenda. You focus with haters ama wenye wanakupenda? I focus na wenye wananipenda. Achana na ma haters. Unajua? Mliulizananga na wao nini? Nini mnaulizananga na wao? Kuna story walipewa na mimi nikasema cause walipewa na wakashika and they're okay with it. Unajua sasa mimi siwezi enda kwanza ku-explain ya watu, nianza kwambia unajua hiyo story haikuwa hivyo, ilikuwa hivi na hivi. Nita-explain ya watu wangapi? Yeah, ni wengi. I don't have that time. But instead of ku-explain ya watu kuingia live waambie tu kweli. Watu wengi. Kuuliza uliona story yako? Unamwambia ingia live, nilikuwa live morning uone venye nilijibu. But unajua sasa hiyo nayo kwanza kuingia live nianze kufanya hivyo. Maybe kuna mtu mwingine yuko mahali anangojea nifanye hivyo. So that another new issue escalates. Unaona sasa nitashindana na hizo madrama za online. Sasa niambie nitaenda site saa ngapi kutafuta kazi? Nitaenda kuuza rangi saa ngapi? Time gani nitaweza kuhandle clients na time gani nitaanza kuhandle bullies? But kuna wale watu wanajua wakiangalia wanasikiza story wako like hapo kuna vile so I cannot judge BT because of what I had. So life inaendelea. Kuna wale wewe unasamanga wakiongea unasema hiyo ni hot air. Kuna wale watu Mungu amenisetia wenye ni backup yangu hata mimi siwajui. Wakiongea tena unasema ni opaque. Kwa sawa ni opaque. Kiongea tena hot air. Yeah. Hii ni life. Lazima ukuwe real, usijichange. By the way, let me tell you. The only thing that makes people to be real ni juu ya vitu kama hizo. Because maybe we expect to respond ukuwe na machungu, lakini ukuwa real. I mean you just unakuwa kawaida, unaingia kwa kazi yako. So mtu anapita hapa kwa barabara akifikiria na nia kufungua kazi. Anaona bado wako kazini anashindwa. Kwani udema kuangi serious? Watu tu nikola. Yaani unatusiwa hivyo na bado uko kazi. Watu nipigia BT sasa. Poa sana. Uko aje? Niko poa. Uko sure uko poa? Niko like uko? Niko job. Mama anashangaa, huyo mtu anashangaa unaweza aje like how you know but kuna Mungu. Mimi usema mimi vita zangu zote ni God upigana. Okay. Na wale kuna siku yenye Mungu anakonga amenisetia nasema hii ndio jeshi ya BT. Wow. Wow, fanya introduction. Watu hawajakujua bado. Mimi naitwa BT Wamaitha. BT Wamaitha, hiyo ni ya kwanza. Na mimi wa mwanabiashara. Ngoja. BT Wamaitha, wewe ni nani? BT Wamaitha ni mwanabiashara. BT Wamaitha wa nani? Kama mzazi hivyo ama? Ndio wewe. BT Wamaitha wakiumire kwa muciari. Wa Martin Janet. Very good. Ni nini una struggle nini? Oh my God. What are you struggling? Wanyongwe. Meza wembe. BT Wamaitha wa Martin Janet. Yeah. And she's a businesswoman. She's a good friend of mine, by the way. A very good, a nice friend. Apali igihorera ndimwira riu ri ndirabatara ngirima matano ajira ndina meri kegweteriga na beshtegi nikutumia 3. So we do business na ndio manyona kwa kuria media ine na ndo guys. I'm a serious businessman. They don't know. You know, I was shocked. Ni ginyagari yako thia na ite ndizi dina hewa haha Abasha kitana. Na gua nginya ucuru nigetha ingicererwo ri. Yathira ngiokeria mutumia nyua ucuru ngome. At least umeadmit uko na baby. Na ucuru uyu ri atiriri. Nu woigire ndiri. Eto andu acio social media acio. Ate utina hoya. Tukohoeta video inde wengi. Nimekatika. Na ndimutiyete muno mwina Jerry wa Uji. By the way no nyendagirio ucuru uyu. Aya kari uria. Ti uria ono amukio. Okay. O nengeragwo we muruge no kuhiuhia. Maundu mangireke ngurutage riu ngire na gakuta gaka. Nende kuwa. Riu ngenywa no kunjindora. Mwira ri turutaga biashara twina very closely na mundu gwitwo BT Wamaitha. And in conjunction na mundu gwitwo Martin Janet. They are my good friends.
nä tå geragia gå partner thä inä wa biacara ici tondå we are one and the same people. We do same business. Nä tå koraga nä tå rabatarana mwena å rä å ngä na nä må tumia hete gä tä o nä meciria tondå må tumia nä meciria ä må thuri nake nä kä gwetha mbeca karehe ama muthuri nä kä ratå ama nini mwanaume nä mshipia bana rä u rä nä nyendete Biti nä å ndå wa gwä ciria and she's a very serious business woman. Andå arä a mamå hakuhä nä mamå nä må hå ri biacara na hä ndä ä njä rire nä ambä rä ria kambuni ä no tondå nä njå arä nengä ä tagwo ya kwendia mathabuni na ndå nä wanjä rire nä å gå ka kå hingå re kambuni ya rangi na angä korwo guo ngä rigwo atä rä ri uko serious so rä u ndä ndambe tå corere mbica ya rä rä kå rä andå meciragia atumia matieciragia kå rä andå meciragia atumia wä ra wao no kå reherwo makarä a kå rä andå meciragia atumia matikoragwo na idea kå rä angä meciragia atumia nä agå ikara nyå mba mathambia indo na maruge wanyita koguo twä haha wa mbere kå må rä ka kä ndå gä tagwo mwicirĩria wa andå thĩinĩ wa society å horo wĩgiĩ mũtumia wĩra wake nĩ ũrĩkũ na ndona nyambe feature mũndũ gwĩtwo Biti tondũ kĩganda gĩkĩ gĩgwĩtwo Marjan Paints nĩwe mwambĩrĩria mena mũthuri wake gwĩtwo Martin Janet na ngwĩciria nĩ ũpũrĩte role nene tondũ andũ aingĩ makũĩ na Marjan we mwenyewe Martin nĩ ahana atarora akahana tarĩ media mũno koguo mũndũ ũrĩa ngũ na kambuni ĩno ya Marjan etagwo Biti Wamaitha. Apart from kuhurwo na trolling ya social media, she's a very hard working lady. Na niĩ ndĩ andũ arĩa maroraga your positive side. Niĩ ndĩrora mwana ũrĩa ũrahũrĩrwo njokaga mwana ũyũ ũngĩ ngoiga atĩ ona akĩhũragwo rĩ nĩkĩ kĩngĩekaga tũngĩhota gũ celebrate ũmũthĩ ũyũ. Take over Biti. What am I supposed to say? You're supposed to tell us where you started nigetha ukinye haha tuike ati umuthi uyu kuri ni uroka kambuni karugama ikagura rangi gwaku rangi ukabrando rangi othe wandikitwo Marjans mulianza wapi na mulianza aje na no mwena kioneki giki how haria ndanjĩrĩirie Marjans right yes haria ndanjĩrĩirie Marjans ni ndari motivated ni a friend arafu niĩ mwene rĩ nĩ nyendete wĩra wa manufacturing ndoire manufacture maguta kama saizi hata saizi tunaongea mafuta yenye natumia ni yangu kama saizi ukiniangalia uso yangu unaona kuna reaction ni kuna kitu nilijipaka ya repellent sitaitaja jina wasinikujie hiyo kampuni Gihaka mosquito repellent ikinireactira from that nikaharibika uso the following day nikaharibika uso nijekaga research muno nikafanya research of how to treat my skin gemenya saizi iko poa sai ina respond vizuri sana nikajitreat so mimi I have been into manufacturing when I came to paints a friend of mine was manufacturing hizi stories fillers and all that na ni jirani yetu hapo home na ni ndira manufacture maguta so akorode na customer wa filler mimi naendea filler huko nauza za huyo Gladys na yeye akiwa na customer wa mafuta detergents hivyo ndo tulikuwa na share tu aturaga jira atiri kaile tudako ile ado manufacturing kama kinito gutonga na nigamwira na maneto gutonga so I sat down and I thought about paint my idea did not come first from as many filler dajiriria na paint nikakaa chini nikaambia bwanangu unajua nini niko na idea we muno ni mundu wa guthikiriria afu sio mtu wa kukimbilia mambo nikamwambia niko na idea kaza idea gani ngemutariria idira hai wewe na wewe hizo biashara zote unafanyanga ni za nini si usettle na kitu moja kimera atiriri basi hiyo ndio kitu yenye nataka sasa ndio nataka kusettle nayo sasa nataka kusettle nayo akitira Kenya bede siri akaenda akafikiria after sometimes ayuka kitira by the idea yaku ile ni drone ni njega no tumte wira ucio kumani na hau ile tukianza kugura indo kahora hivyo until we launched Marjant yes. Marjant terminate atia ilikuwa combination ya jina yake lakini inamaanisha brilliant iko na meaning hii jina Marjan ngoja Marjant ni MARJANT Martin Janet wao acha kutubeba ufala
Hii ni Martin Janet, Margent. Napenda kuimprovise vitu. Hata sijaifikiria. Margent, Martin Janet. Margent. Sasa ukiandika hivi mtu anaweza kukuacha? ID yake ilikuwa jina yangu na yake. Na mimi nilikuwa naona watu wafanye hivi. Combination yetu ina sound kama supermarket. Unajua? Guy, bokena moikare na Margent. That sounds well. Wanakopia adigo si adoje mari message ni Martin Janet. Not most of them. Guy, si vizuri by the watu wafanyange hivi. Watu wezi achana. We. Tari una uthie we mukefeini. Karaba ketini. Haezi hama. Kwa unaona mkebe bado. Ugita hiyo bikefe yothe. Na wewe ndio ndeithie mate. Rĩu rĩ thikĩrĩria na Beti ndangĩhota kwaria Gĩkũyũ fluent nĩ njũĩ ndikĩraigua ndiramũgiaria Gĩthwaĩri na Gĩthũngũ kĩrĩa arenda rĩu rĩ mũkĩambĩrĩria kũ manufacture rangi ũyũ nĩwe ũrethondekera we mwenyewe wĩna kĩganda gĩa gũthondeka kĩrĩa gũkũ kĩna haha kwa hivyo hii shop ni ya kuuzia rangi na uko na manufacturing company no outlet my goodness na kĩganda koguo urenda kuga na kũngĩgĩa na ma distributor tarĩ mũndũ ende kũiga nduka Gatũndũ na endia rangi waku no mũhote gwĩka atĩ of course mũndũ akahingũra account na ithuĩ wahingũra account na ithuĩ we work with your budget tutigũkũ limit ati lazima kuja na 1 million hapana we work with your budget tugakũhe rangi iria cithiaga mũno yes that's what we do rĩu rĩ niĩ ndiũĩ ũhoro wa marangi mũno wamenyire atĩ ũhoro wa marangi maya ndeigua kiuga kwĩna silk vinyl emulsion cover coat emulsion ndĩrona kwĩna vinyl matte emulsion kwĩna marangi maingĩ mũno mũndũ angĩmamenya atĩa tarĩu rĩrĩa mũndũ arabatara kũhaka rangi tondũ haha ndĩna andũ aingĩ mũno maraka ndĩna andũ aingĩ mũno mekwambĩrĩria gwaka na hatirĩ bata wathiĩ magethe rangi na kũ hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twĩna ũmwe witũ ũrĩa arendia rangi koguo niĩ ndambĩrĩria kwendia mbaũ nĩ ngamwĩra thaa ici tũrendia rangi getha kũni hamba uharangi nĩwona rĩu koguo mũthĩ ũyũ twĩkwa rangi mũndũ angĩtaũkwo atĩ ũhoro wĩgiĩ rangi ti andũ aingĩ moĩ ũhoro wĩgiĩ rangi I'm sure ona ndũroĩ nĩ hĩndĩ ũthiĩte ũranĩte to tuwe nĩ ndona rangi ta ũrĩa ũhakĩtwo nyũmba ĩrĩa niĩ nĩ ndĩrona tarĩ wa white wena ũkũnjũĩ area ti white ĩtagwo silk emulsion I mean nitajuaje ile actually kama ile yenye imepakwa pale ile ni weather guard ya cream na red weather guard uthigwe cream and red Masai rĩu niĩ ndingĩmenya ũguo niĩ ngũrora harĩa ngwĩre rangi ũyũ nĩ white ndienda color blind woka wahakanga kwĩra aca rangi ũyũ ndonete tarĩ white no rĩu ndiona tarĩ white wĩra hakie rangi waku wanyita ule ni client wetu hata rĩu tũtarĩrie tũtarĩrie atĩrĩrĩ knowledge ya rangi mũndũ angĩmenya for example kũrĩ andũ maraka matiũĩ mekũhaka rangi ũrĩkũ I'm 100% sure nginya arĩa maraka mansionette na bungalow nĩ makoragwo na stress ngũhaka rangi ũrĩkũ thĩinĩ ngũhaka rangi ũrĩkũ mabati ngũhaka rangi ũrĩkũ nja knowledge yakwa yaumanire na research rĩu nĩmenyaga kuna client atakuja niambie ndarenda kũhũthĩra mbia nyingĩ cia kũhaka rangi thĩinĩ namenya silk ni a bit expensive no nĩ tũtaraga mũndũ kama hauna pesa tunakuadvise ukahũthĩra cover mat for a while unakaa na cover mat no unatayaje kuhaka gĩkori of course utakuwa umesave tu pesa uweze kununua silk na gwojare nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo rough and tough hii bucket rough and tough no wahutia haha naona wahutia hau ndivyo ndĩraigua tarĩ kahiga hiyo nayo inakuanga long lasting hiyo nayo ni forever and ever amen rough and tough na nĩwe arahakwo nja thikũ ici nĩ andũ aingĩ tene andũ matiramĩũĩ mũno tarĩu ngĩakĩra hiramu na haha ũguo kĩanda nĩwe haha hiramu ĩ haha nĩ haha kĩanda haha hiramu ĩ haha ũkũhũra ũkona igĩrĩ ũguo ũkinye njatwara hakire rough and tough hau nĩho ndamĩmenya na ndiamĩũĩ nĩ ihũthĩkaga nyingĩ but it's cheaper but it's used a lot mwahũthĩrire rough and tough colored kana plain mũgĩcoka mũgĩkĩra rangi igũrũ ndoria ngwĩre so tuna advising watu hata when it comes to kama unataka rough and tough colored andũ aingĩ nĩmendaga colored no njĩraga mũndũ kama unajua utatumia like tuseme one batch ya 200 kgs hiyo ni sawa no colored but ukichukua from more than 200 kgs ndũngĩoya the same color kwa sababu ile paint ina manufacturiwa na color no isigire ni kutint watu na tint
unashika ile you have to manufacture with color. The raw product yote lazima uweke color kwa mashini. Okay. But hizi zingine we produce them when they are white and then we just tint them. Okay. So we advise people kama unajua unataka rough chafu mingi tutakutengenezea ya white alafu na weather guard kidogo yenye sasa you do the colors that you want. Okay. Yeah. Wow, leo ule radio wi goro. Asha. Radio riko. Ndio kwina bucket nyingi muno nene guku. Ruta njira atiriri. Tarutaga kana mbia cigana ka kwa depend ni radio riko. Kaka thaa ici ni 3,000. Ni 3,000. Ni gloss paint, ni rangi wa maguta. Gloss paint. Wako haka dirisha, milango ya cuma uguo na mabati mako hako rangi uyu. Oh. Hii ni 3,000. Okay. Bucket ici kana iyo ya Raventa free. Tuendia 3,800. Na color, but ikiwa off white or brilliant white, we are selling them at 3,500. Right. Iko ya 30 kgs. 30 kgs. Okay. Mama mahiga. Koguo na njira nguhiri marangi maya mothe ni bei tofauti depending na uria urenda. Yes. Mundu duka ino yanyu wi hata baithe tataririe ndu kuria muonekanaga. Tukoragwo Matangi Road kuma Kibo ukite uguo Matangi Road ugakoraga betoro kihaga gitagwo Gerian. Just next to Gerian. Koguo andu aingi moe Nibs. Nibs ikoragwo Kibo. Opposite Nibs niho mundu araingirira. Yes. Ugoka na guku thiini. Toroka Matangi. Yeah. All right. Mundu angienda kugura rangi na inyuiri no ikaba kugurira rangi mundu uramenya. No agade mutare kaba kugura rangi kwe mundu uramenya. Mundu uramenya no ucokie you know. That is it. Ni riu ri mundu angienda kugura rangi na inyuiri tari mundu wiroiro mundu wi Kibo bypass yothe Mungetho Mugutha Mutonya Greenville Rware Murera guku guothe Saisona kuria kungi guothe tuna guku guothe no miako era kwa as we speak. Let's assume mundu ena guku guo na ni aenda nginya na guku Juja na ni aenda gutumana rangi haha. One ni mwikaga delivery. Yeah, nitwikaga delivery. Haya. Agora ni mwikaga delivery taboto he namba ya thimu iria mundu angikunyita nayo nigetha angibatara gwikirwo delivery ri to gukigire kugira haha. I mean to thimu gukuhura nigetha no atumane nigetha muke mubange no ria murathie nake nduka-ini o rather mundu no atume mbeca na marangi maria mothe arenda mumutware. Mundu no atume mbeca. Nitwakaga uguo kuna clients wengine tunapelekea rangi Kimende wanadokete agutumire colors ukamuthondekera rangi ukamutwarira. Okay. Kuko ni mutukanagia rangi? Tutukanagia. All right. Namba ya thimu 0727 22 88 77. Wow. Margin paints. Margin paints. Margin. Good. Haya, namba ya thimu ni ndamupinira hau. Riu mundu ukwenda rangi ndakoige nderiru. Mundu uga wi hakiri theri we. Tondu guo ni gwitwo biti. Waguo ni gwitagwo hakiri theri. Ngocenjia ritwa ria gibandi. Biti hakiri. Riu nduka ino yothe ni yake na no igua hena kiganda gia ku manufacture kindu gigwitwo marangi maya. Mundu enda burashi ya kuhaka ni weno. Mundu enda burashi karia kangi ga kuhaka niko gaka. 5 inch. Ana 5 inch. Nituga kaija gura kuhaka iratu. Ani hari iratu. Inafaa kuwa 4 inch ya viatu ama 3. 4 inch. Haya. Hena nyamu girio na makonia guku ni ndwiria. Ira itagwo skimming. Skimming. Murekithia haha mone skimming. Skimming coat. Ndio no. Skimming coat. Ni kore premium na economy grade. All right. Wow, ndiramwĩrire ndĩthia mawĩra-inĩ ma andũ tukarangia kidogo na oro cio korwo uri mwega nigetha video yaku tuone wega ri uguka ha screen-inĩ yaku uthie gwa settings uke gwa quality uthie advance wikire 720p leo horo cio we setting ndio wona ngakutega maundu maya muthira mukenja ate video yakwa ndiri clear na urekira 360 angalia video imechange quality. Yes. Leo
Muiretu uyu kana mutumia uyu ni amenyete uhoro wa marangi na kugu ngikorwo ndu uyu uhoro wa rangi uri urenda kuhaka nyumba yaku ni nyona agithie site uko ni uraka kana wina murata uyu uraka family ino ya Martin wa Janet ni mundu witwo Biti Wamaitha gwiciana uma support no ugure rangi guku producer ni matigage tu ogotimaga tiga ewe ni uraka na ni urumaga Biti ukogure rangi murumire hakuhi na uhure muhure rangi ni hake ukiguraga rangi riu no wega tuge atiriri ni tugerie kurora the other side ya mundu apart from maundu maria mangi mothe andu maragia ri ni tugerie kurora the other side nigetha at least he mundu amenya Biti ni endagia rangi he mundu amenya Biti ni manufacturer wa rangi he uroi Biti tu ni muini he uroi Biti akihurwo no matio Biti ya biashara-ini riu mothe tu Biti kwa Biti biashara-ini husband snatcher Ngai Jehova woi tia kugweta koguo ri Mungu ni mkuu ni koguo namba ya thimu ya mundu kwenda kugura kana gwitia rangi guku kwa Merchant Paints ni 0727 228877 fundi wothe engineer wothe uraka ukogeria rangi wa Merchant Paints ona we mwenyewe no ugaikara haho tu experience ya rangi uyu si ndio engineers wenye wanajenga ona ni ngwirira aria othe tuoine nao nigetha moke maigithie guku kwa Martin Janet mena mundu gwitwo Biti Wamaitha na rangi uyu wa Merchant Paints reke tuwe marangi maya na hindi tuwe marangi maya na mabururi ma nanja aria mokite maka invest Kenya reke twambie go celebrate rangi witu wa mundu tuwi producer tuwe sawa kitwambiririe go celebrate rangi witu wa mu Kenya tuwi tutigage kugathiriria indo cia andu mena nja wa bururi tugathiririe kindu ithuĩ tungihota gwitira ni gitu githondeketwo ni umwe witu na umuthi ni twamenya apart from kuhurwo ri ndungihurwo uguo tari kindu ini ungihurwo uguo tari kindu unaona venye gold inapigangwa na nyundo ndio ikuwe streamlined so ninasema hizo vitu zote ni hizo maodo mothe ni makai bora utakuja kwangu home ukanitukania huko ndio tunaweza kosana vibaya utareke gorie Biti na wero wachana na haters they make you stronger tareke gorie andu aya riria makoruma ri how do you feel no docio ni affectaga biashara ciaku at first venye zilianza ilini affectia biashara na nidakoragwo ndi affected emotionally ogita kamucemanio ngiuria atiriri baidhi ona nitwekite video nawe he video twekire na ndiathire riera-ini ndo Ngai kiugwati tugikaragwo tukirigwa atiriri baidhi mbona tunafanya hivyo you weigh options tariu ni ni hari clients aria mani trusted na ni andu matangienda gukorwo me involved na andu mena scandals so I try so hard to maintain no ni ndakoragwo very emotionally affected na wira wakwa that time ni wathukirio na hindi yo andu aria maraguthukiria wira matirutaga wira so hawajui your pain unajua mtu anakupiga na kuharibia kazi lakini ajui pain ya hiyo job juu yeye hajui kuhustle na mimi nimeanza hiyo biashara imefika mahali imefika imenisaidia venye imenisaidia you come and destroy it so right now kama saizi nilisema there's something I said to myself if I kept quiet and I did not handle the other stuff giretia uguo it's not because I'm a fool I don't like drama no mundu ni atige guka kundeheria drama already ndaja kuhuhiriria wira uyu don't try to come at me when I'm trying to uplift this kabiashara unaona ebu imagine uhigurite kiraganda kiu na besha alafu mundu ni maji riu ningi ni marenda riu ningi kugithararia you know it's very painful that is money that is put there sio yani ile to savings yenye umekuwa nato wewe bwana wako ameekelea Kenya amekuwa amesave maybe alikuwa amesave for other different things moya bia moyerera hado no andu angi ni marenda guka ku destroy you know it's not fair by the way huwa zinaharibu unaona scandals they destroy businesses they do destroy biashara kabisa that's not a lie they're not good
Okay. Your husband we reactaga ati? Tondu umenya andu me reactire tofauti hindi ria bara icio cioka online. Oi mai. Akoragwo muhoreri ma. He's one polite guy. Yani go ndamuria atiriri, yani why don't you just talk and tell these people the truth so that they will just stop insulting you na kiki hata wewe waonyesha the other side of the story. Unamenya kila mtu ako na zile vitu zake zenye amenyamazia. Na kijira you know what between the modo muhima na ni de muthuri. Ndigeje guthi kuikara hau online aje kwiraga ndo kulienda you know he cannot yani hawezi and everything kila mtu yani huyo jamaa hata mtu akimkosea aje tamakida tidanagira mimi ananishangazanga anambia you so patient daga respond azime kama kuna kitu cha kuzima azime but yeye wewe ndio uko atashughulika tewe nduma warikia ri ugakome nginya ona nani akwandikira message wa karumo anataka kandikira message karumo agacokia hau the thank you anyway rĩu reke twaririe ma engineer mothe na ma investors mothe mamenye rĩu nĩ gũkĩte rangi wa merchant paints rangi ũtangĩgũconora thĩinĩ wa mũciĩ waku andũ manahaka marangi makama disappoint ũritũhĩte ana gwaitare that is rough and tough no like kgs ino itathimitie na mai guys that kgs no guys nire site ndiko njikiraga uria ndirenda tariu muthe ndi site ndio rĩngĩ hakwo rangi ndi sawa wetagwo rough and tough na nĩguo hakagwo mũciĩ na gũkũ nja nyũmba yaku wende thakare maconeti yoraka bangalo yoraka no naguo hana ikuhakwo rough and tough karerea yothe ukwenda ndia cikwenda kana ciothe cia rough and tough yani sayuka itishoka na yote uko nayo huwa hatu stock kwa duka we don't stock colors we only do colors na ile yenye client anataka no mimi anatuiga blue haya tore haha kwa sababu kuna client anataka blue so huko tunawekanga tu white soft white and cream icio ingi mundu enda color agatinterwo yeah that's what we do okay riko mundu oraka na mundu raciania gwaka ica ikuhi gutiramakania niki uraka wake bafu twina rangi bakuo wake kioro twina rangi bakuo wake kiugu ge ng'ombe ira hagora rangi thiko ici ng'ombe cigaikara wega wake kiaga kia nguku twina rangi wakio wake anything whatever you build tuhakaga na mashini ile rangi perfect tutaka rangi ikuwe perfect tuna paint na mashini wow okay tutwe ndina hardware yakwa ndirendagia rangi no ndirenda gutuika distributor official distributor wa merchant paints acio nimetikiritie kupatina na inyuka no mundu raiga nduka urenda we distributor no we just supply githunguri Kiambu na ndiona rangi ukigathiririo na nda feel customer akwa ndirenda kuma introduce rangi wa merchant no jarie na merchant nigetha mahe mweke ucio heo process yo ria ngugira rangi unyenderia andu akwa kure githunguri fata no merchant ukwendia we don't have kinya ndinyiri kinya Murang'a ona hata Kisumu ukiwa Baringo ukiwa wherever you are hadi Mombasa okay wow that is so nice ita makona ndigwe tata ingi haka nginya rangi riu ndu ndegete aje ndio ndo mwana serious muno aki by the ambia watu these people don't know you mimi mse ukinipata kwa site hata uwezi nijua akwa parara mbaya mimi ndo ngimenya andu manyona na thuti kwenda athiri kumatisha na thuti ni ungigora site ndo ngimenya and there is always one policy I have nigo tire wera itangeruta hii story ati CEO manager guard MD really more na how these people don't know that you are a business person tare ngomira jumira Kiambu road itha 8 na nuthu cio tuko haya ndiremira marindi ndakinyire tha 3 cio tuko ndathie meeting ndoima tha 8 cio tuko ndaroka studio ndeka show igire na riu nona kuri andi na ndoima hadi gathie toro gathie toro yes tondu riri no nginya mugure rangi andu a Ngai rangi no wa merchant paints
no andu toy Martin wa Janet na Biti wa Maitha ni rangi mwega ha tutiragwa riu na kumenya turagura na kindu kiega to kumamenya tumoe turagura to ni kindu ki contractors are all the turutite nao wira na maratwira please msijaribu ku change your quality msijaribu riu rangi shirona ha to hakite ici ni cito they are of different qualities unaona hii shine sana na kuna hii na shine na kuna ile na shine na kuna ile na shine kabisa so unachagua kama ni silk unataka shine kiasi gani hizi ni rangi zenu hizi mpaka huko hizo ni zetu okay ndaigua mwena weather chart kana mwa methandu color chart hiyo inakuwa kwa factory juko ndio hiyo kule factory ile very good do we have another name ndaigua rĩu rĩ amarangi gũkũ reke ngwĩre nĩ maingĩ nĩ mingi rangi nĩ mũingĩ ngai rangi ona itakĩhotete like gũthondeka mothe maria marangi maria makoragwo thĩ nĩ mingi paint nĩ a lot rĩngĩ wambia kũũrio nĩ mũrenda andũ a wĩra andũ nĩ matũmaga CV but tulisha hire in case we have new opportunities very good Demeraga money promote because if you promote me I grow and I'm able to no kwandika ciana ciao yes na in fact ndio rikinyo fatale rutia wira ingi muno andũ no mahũre ciana ciao ciage mawira you know don't do that tareke ngurie kwina makanitha maraka kwi macukuru maraka nginya no magure rangi haha ni tariu gakire na kanitha ndirahaka na guku Githunguri na irakwa Wamaitha ndani na nje wow we are doing that mundu wothe ona tenda ciothe cia thirikari thii muoe muke nĩ ndarĩkia kũmenya ũndũ ũmwe mũrĩnumaga ngoya mahiga macio goka ngaka of course rĩrĩ akorwo mũndũ warumwo gatherema rĩ ngakabaguo we rĩu koguo ngĩndĩmũhe namba ya mũndũ gwĩtwo Biti wa Maitha mũndũ wothe ũĩ wĩna mwako mwĩra rĩu nĩ ũmenyete ũhoro wĩgiĩ rangi wa Magent Paints na hati gwĩcirĩria kana gwetherera nĩ tũĩ rangi ũyũ nĩ wao nĩ tũĩ quality rĩu koguo we nĩ gũka kũgũra na gũthiĩ kũhaka ũtarĩ na wasiwasi tũtingĩenda gũcina beti rĩu koguo ndika wĩna ũndũ ũngĩ ũngĩongerera ni kuwakaribisha tu wakuje Magent wanunue watu promote tusaidiane for the near future of anyone else tondũ ciana no menya rĩu mangĩgũtũhũra mũno rĩu ningĩ na tũragĩthondekera ciana citũ future you know by the way so ukiangusha hii kampuni umeangusha hadi watoto no nĩ ndĩmwĩra arĩa mararumana rĩ nona harĩa thĩ ũkandĩka sponsored by Magent Paints mũndũ arumana warumana ũkandĩka hau kĩrumi gĩkĩ kĩ sponsoretwo nĩ Magent Paints hiyo ni kali irumici irugamirĩirwo nĩ kambuni ngũthi ya wendia wa rangi Magent Paints no heane namba yao hau no heane namba yao hau tutirathũra irumi no rĩrĩ nĩ tuĩke sponsored tigathiĩ tũhũ wanyita ũhoro ũcio Zuhura Peace Karemi na kina dhahabu desi kadri ndiko garoria 2 bedrooms inaweza tumia like kama 2 bedrooms inaweza tumia like ina depend na sizes unajua kuna 2 bedroom kubwa ndogo mtu akikuwa na measurements za rooms then tunaweza kuweza kuquote na decirio na mafundiri mundu ange guide fatani era fundi direnda rangi wa Magent Paints njiro kuhuthira mekebe igana basi ona fundi wake no amuhe quotation na okana quotation no kumwenderia akore na fundi wa rangi akoro ndariri ni tuthia site tugeka quotation tukarehe rangi we apply and we supply okay yes you apply and supply yes haya let me ask tokorwo wihana ni uraka na ni urenda Biti oke survey mwako waku nigetha kwire urabatara rangi uriku haha na rangi kiasi kiigana atia ituru ringi kuri andu mahenetio haha angi matiri guku ni mahenetio muno riu tumaga Biti gwakinya ni rangi tuma Biti athia ko inspector na turona he engineer gugutumira urakira my friend tondu amenya ndira thikuci ndira patina na my engineer tondu kuri andu ingi muno marabatara ndugamire miako yao no ringi gakorwo ndingihota ni undu wa sinojua schedule yangu no riu ngamahe andu ndiramenya ni mekumateithia riu koguo hakinya ni rangi ri wire engineer ucio rangi ni turamenyire kwa tukuruta wa Magent Paints tondu turabatara ku promote kaire tugaka tuone at least
anoto hota gupromote brand itu na urosho ni gukorwo uri mwega koguo watu wengi wanafikirianga rangi expensive ikiwa expensive ndio best quality but unajua everybody kuna ile pesa alitumia kujenga jina you know see it doesn't mean that because I'm a little bit lower that my paint is not good omodo ne calculations yake ekaga na kamenya if I sell like this nitachomeka if I sell like this so mimi naashua kila mtu our products are quality products okay very good Gladys Warothi athiaga na mahinda saya chat ni suti wacha tu Gladys bata tigana nie agathia na mahinda ni wanyona buroni rĩngĩ ukanyona na thuti aga Betty na kutafuta kabisa thank you so much Margaret Njuguna nauliza ya kupaka mabati niko Nakuru by the way ambĩrĩrie rĩu kũria ciũria aiko twĩre ũrakake nigetha Betty gucokerie kiuria ndagika ta 5 tũrĩkĩrĩrie mimi nyumba yangu nitapaka hiyo ya kwa Betty I trust the process thank you so much Zuhura mimi nataka kazi Farodhi niulizie wira dadi maundu magira he mwanake ndiendo he wira sina ciana cia kwa riu iria nderete kanene yari cukura nimwe ya cukura iria cia Nairobi etagwo Josephine maikara na maruta wira wa cia Faro areke ngwire na haha andu etagwo igegania atundu nde macereire baticaguraga wira koguo rĩo rĩona wira ri utaniambia niambie ujama they are my good friends na riu ciana thari ciana ciakwa okay ona disho wa Jiroria Catherine pia mimi nauliza kama about 2 bedrooms hai ndio igoro ndio mwaroria ciuria na ngwiciria atiriri tonda hena namba ya biti haha ri mundu angioya namba iyo ri ahure ri kiurio giothe ungikorwo nakio nginya kigie ku deliverwo rangi tondu rangi gutire kundu tangireherwo I think it would be much easier nigetha mundu akona kiuria na ciuria icio ciothe oria ahote gucokerio ciothe hamwe mimi niko Malindi unaweza nitumia yes unaweza aya good no utumirwa the more haters the more God lifts you up the rejected cornerstone anyi doro cio Catherine kuge muko wapi Githunguri matikinyete Githunguri no ndelitherwo Githunguri na kwahota kugena distributor wa Githunguri cia ikuhi nigetha muhuthirio wira koguo magoka makagira guku magagukuhiriria rangi uyu na distributor ni muguthondeka mbeca uringana uria rangi urathie distributor watuika distributor ni guthondeka mbeca nyingi muno mimi nataka you mix for me ya 2 ya bedrooms kara for 4 bedrooms Joto Gladys bata nawega ni gukwariria hai Betty naomba kazi niko na experience ya kuuza rangi from a top company haya namba hii hau ni mukwaria hiyo namba iko na WhatsApp disho wa Jiro ina WhatsApp koguo no muhuthire gukinyira Magent Paints good so ungikona na kiurio giothe ukuhuthira namba iyo ungiga kunyita biti unyite uko bi sawa good agiginya maroria mawira mutiga make mwagura marangi muno mawira ni mekuonekana tondu uguo no gutukuhingura duka nyingi gwa rude nduikire wa guku uguo ni gutukuhingura duka nyingi na tuongerere machine cia manufacturing tuongerere machine cia manufacturing na tuhote gukinyirona muingi kundu kuraya tore kwahotekeka na mwanyona na andu aria mahuragwo mugacokeria Ngai ngatho tondu nie nyendete acio nyendete mundu urahurwo muno goka nga support wira wake nigetha aga feel ti andu othe mangimuhura ndikoguo na ninjiraga andu to nginya hurire mundu social media tari biti ingĩ notice wina ka weakness ri ndigucaria tunywe kahua gwire biti wina kioneki kinene muno tiga gwikira iratu igire hamwe ona ohiga tiga gwikira igoti rira manete ona hura kahora hura twe nawe ni correct unajua hapo ulifanya ufala wacha turere at times tuweka maundu mangi na our own decisions tugecira ni turakenia andu othe wari raisi ndiragukenia ri kuhura kwega ni kumenyana nani ukanjira Farothi ikona nona
you know tiga gwikira kubia ka urekira kahana ka baba nona ni urekuria na wi mwanake nona ukahura kahora twi nawe Wanjira Barothi heaga mugeni akaria ni uraria muno gukira uri ura interview wana othi oga kunjirira hara igwa ati Barothi waririe muno gukira uri ukuhostaga nini Sipo ai kwangi po wako kuja kuandika mastori huko nje ando yako ndimendete na ndimeraga ma it will cost me nothing to tell you the truth ukaima support mwana ore ongi na nigetha tungigwa mwana witu ni ahota kwirera ri na atwenderie indo njega ri na tuigwaga turagura rangi kwi mugikuyu tuiri no waigire mugikuyu ndangikorwo akimenyekana na rangi tutuire tugurite kwa hindi kwa China tutigire na rangi witu turethondekera guku turero ni ngimathondekera movie cigaturirwo guku makerorera movie citu na ndirageria gupatina na ma DJ ma guku makagutha movie itu DJ andu magatiga kwihoka movie ciana kure makerorera nginya cia guku ucio wakoro ri mwega wanyita oro ucio riu ati Barothi ngoma ndahuraga mundu ahuraga kioneki ngoma ngoma ucio mwoke ikare haha ahurire mundu haha and you know me I always love those people no na ndore mahurago of course ni menya matihuragwo ni kwaga kindu na nobody is 100% gutiri mundu ukoragwo ona ni to weakness to wakwa anyita riko ugo no wega rimwe tukarwa tumundu iganona na Ngai agatuteithia tuhote gukurania na guteithania tokurwa tariu beti ni ugukora he mundu urabatara rangi no ndanguka kugura kuri we no akoro ukihurwo ni gukuhura amenya andu angi manumaga gacoka ngona mundu aka inbox beti unaweza kuwa na job na hindo anumite nikuguo ni ndukona ngihura mundu ona uturi nuna ingimenya wi muru ati ndingikuhura takire ni ndakumbire ni gukuhoera Ngai agucenjia konika weakness rio na winako tondu muturire ni munini muno tuteithanie tukuranie twakane kibiashara ugicamania na nie ndina Volkswagen nawe wina Audi tugakinanagira orocio ni mwega riu kugio mwe support kaire tugaka namba ya thimu ni 0722 22 8877 no igire inbox itha ici chat nake akoni urenda rangi wiarie nigetha uhoro ucio korwo uri mwega na beti ni ukwaga arata ingi tondu wina kioneki ndirire andu wona wina arata ingi ni moyo nduri kindu ni moyo nduri kioneki arata ingi menda mundu tari kindu mambia kuona ta wina kindu magakwanura no tari kindu makumbagirira ugu nginya makuguragira njohi makugurira nyama tha icio no ko wi bypass makuihurireire no ndio kagia ka idea bro sister ukahurwo ta bomb wimenyere muno gutwira wina arata ingi na hindio makwendete tondu nduri kioneki angi magutumagira nginya conmen that is it it happens ukono thire we have seen it here ukamake thaine ukugitira riu mukigena mahinda mega kenywe gacuru ni ndirora shoemaking ni ndirora tondu riri site gutiendaga itheru ndo site ni makoma huthitio muno uguo Eure. Ojoro ucio kambuni yo tindihire ha ndiga migweta. Jariwa ujiwe vange. Ogo wagweta. Ndio uji power bank. Jariwa ujiwe vange tiragathiria curu waku onoko wina sama. Tonyu wake hinya to wina sama. Inakuwa imeweza hiyo ya mokio. Ona rangi to kugura kia hinya tondu ni mwega. By the Jerry ni client wetu alitu promote juzi. Oh, that's good. She promoted us na rangi ya pesa mingi sana. Oh, nice. Kids, mugena mahinda mega nende mwendete. Musupport Biti Wamaitha na Martin Janet. Nigetha mahota kukinyiria akenyo the handu maruma rangi wa Merchant Paints. Asanteni sana. God bless you so much. Nende mwendete muno. Thank you.